Jauh-jauh tu sa kajaman na makajina na sulivat. Saka tu so kajaman na urja supui na kainwa cemas. Imazai tua pina sa sevali valita na tevlin. Imazai tua tapuru katu ita kayan. Imazai tua ita karam pata dusa puru katu tiro karam. 历代志下11章1节到23节，神的人示玛雅的预言。罗波安一到耶路撒冷，就召集犹大和便雅悯之主最精锐部队18万人，想要攻打以色列，恢复他对北部之主的控制。可是上主告诉神的人示玛雅，吩咐他去对罗波安和所有犹大便雅悯之主的人民说，不要去攻打你们的兄弟以色列人，你们都回家去吧。这一次所发生的事是出于我。于是他们听从上主的命令，没有去攻打耶罗波安。罗波安筑堡垒。罗波安住在耶路撒冷，他为犹大和便雅悯的一些城邑修筑堡垒。这些城是伯利恒、伊坛、提格牙、伯树、郡梭哥、亚杜兰、加特、玛丽莎、西弗、亚多莱因、拉吉、亚西加、索拉、亚亚伦和希伯伦。他为这些城修筑稳固的堡垒，为每一座城派驻指挥官，并供给粮食、橄榄油和酒。他也为所有的城储备盾牌和枪矛，使他们稳固。这样，罗波安控制了犹大和便雅悯，祭司和利未人迁移到犹大。以色列全境的祭司和利未人都到南部的犹大去。利未人丢弃了他们的草原和其他土地，迁移到犹大和耶路撒冷去，因为以色列的耶罗波安王和他的继承者不准他们做上主的祭司。耶罗波安指派他自己的人做祭司，在山丘上的神庙里侍奉，拜山羊、魔神和自己铸造的牛。以色列各支族所有诚心寻求上主以色列上帝的人民，都跟随利未人到耶路撒冷去，献牲祭给上主他们祖宗的上帝。这件事加强了犹大国的地位。3年之久，人民拥护所罗门的儿子罗波安，因为他们的生活像在大卫王和所罗门王统治时一样。罗波安的家世。罗波安娶玛哈拉为妻，玛哈拉的父亲是大卫的儿子耶利摩，母亲是耶西的孙女以利亚的女儿亚比海。他生了3个儿子，耶乌斯、示玛利亚、沙汉。后来罗波安又娶了亚沙龙的女儿玛迦，他生了4个儿子，亚比亚、亚泰、细沙、示罗密。罗波安一共有18个妻子，60个妃嫔，28个儿子和60个女儿。在所有妻妾中，他最爱玛迦，因此也最宠爱玛迦的儿子亚比亚，要立他继承王位。罗波安明智地把责任分配给他们的儿子们，派他们住在犹大和便雅悯各处的设防城，大量供给他们所需的一切，也为他们娶了许多妻妾。爱出开暖什么？Satu suaka zaman asin apura kai mazetu atapuru katu unma karan。以色列各支族所有
诚心寻求上帝。以色列上帝的人民都跟随利未人到耶路撒冷去，献牲祭给上主，他们祖宗的上帝。历代志下11章16节。Satu semua kejaman asini pupaterwan寻求上主。Kipaking keong tuada kama cemas。上帝的仆人示玛雅向罗波安疾呼：不要去攻打你们的兄弟以色列人，你们都回家去吧。这一次所发生的事是出于我。历代志下11章4节。这次罗波安终于克制自己，决定不出兵讨伐北方之主，不以武力使分裂的手足回归，而是听从上帝的命令。接着罗波安做的第一件事就是转攻为守，建立坚固的城墙，囤积粮食和兵器。从罗波安所修筑的防卫城可发现，他是为了抵御南方埃及的进攻。上帝透过示玛雅提醒罗波安不可攻打自己的兄弟。罗波安听从了命令，转而把军备用以抵御外海。罗波安做的第二件事是寻求上主。值得注意的是，让犹大国专心寻求上主。原因竟是耶罗波安背离上帝去拜偶像。根据列王纪上12章25到31节，耶罗波安担心北国人民去耶路撒冷的圣殿向上主献祭，会变心，转而效忠犹大王罗波安。于是建神庙，造金牛，又从利未支族以外的家族立祭司，在神殿侍奉。这也导致以色列各支族所有诚心寻求上主以色列上帝的人民都跟随利未人到耶路撒冷去，献牲祭给上主他们祖宗的上帝。北方的利未人丢弃他们的土地，去到犹大的耶路撒冷。他们热心侍奉上帝的敬虔行动，也带动一群诚心寻求上主的人南下敬拜，并进而为犹大国带来3年的盛世。正如上帝曾对所罗门说，只要他们向我祷告，并且谦卑悔改，离弃他们所做的坏事，我就会从天上垂听他们，赦免他们的罪，重新使他们的土地繁荣起来。历代志下7章14节。很显然，当以色列王国分裂成北以色列与南犹大之后，兄弟登山，各自努力，北国与南国从此互不隶属，各自寻求国家的前途。然而耶罗波安为防止人民到耶路撒冷敬拜上帝，设立自己的祭司，崇拜迦南的神明，反而导致国家未来的衰亡。反之，罗波安则因这群利未人与跟随他们来到耶路撒冷寻求上帝的人，缔造了犹大国的盛世。历代志作者要提醒我们的是，国家的强盛之道是归回寻求上帝，在冲突中求他为我们指向一条兴盛的道路。当祭司有国家指派，人民的信仰终究会失去活力。当有一群人发自内心寻求上帝，甚至愿为此放弃自己的财产时，国家自然会蒙福。如今我们的国家台湾仍处于内外交迫的情势中，愿我们都能成为诚心寻求上帝的人，求上帝为我们的国家开出一条活路。Tutu mana sini pada zekat tutsua kajaman-jaman. Saka sini pada zekat tutsua kajaman-jaman. Kipaking sa kiong toa sema sayang. Tankin nama polat. Saka aichua ta kama semas na
pasemaraw tay Solomon na matuso ibu. Sakano kiaong mo no inulimu sa muna kiaong mi tay tekuan sa kisupasaryo sa no kisa saja tua anak kuya-kuya. Tara kurantay sa kamaya saku sipazikata no pasaryo-saryo sa muna na makaya na mumal la makaya muna na miraje imazay to kadyunangan aya pasemaraw tanutin sa titin na mapulat ay cho sini padzajika tanutin pasemara-maraw tu turimawa na takasijuan to tasika mangwaan to makaya tasika mupipitsuran auri makaya tina masimaza to ta kipakin to ta semas to ta kama semas manarui makaitina na mapaseling saka na makaitina na mapapori ngau saka no ini katina na penaulidan na masalu to semas tarabai kecin sakamaya merain kiparain to amana ta warung to ta kinunuman saka latina na penasitan minta tukuan ita yau kisupasaryo kiaong to semas manarui makaya magau-gau su pina su sini kiaong tua ta semas sakala tina na kemelan tu suaka zaman-zaman sini papupi surat tanutin latina na minta tukuan kipakin tua mana ta kama semas aikana dimikiki ta pasemarau tanutin satu suaka zaman-zaman sini pakin menemen tanutin 因为一群诚心寻求上主的人，使犹大国得以兴盛，那么我可以如何为自己的国家尽一份心力？Sinaya tu soka zaman-zaman arita gigalui na kinmen latina na gamalo kinmen ayakana pasemarau kainuri， 亲爱的主，台湾正遭受境外势力压制，内部也有许多杂音。我要诚心寻求你，愿台湾走在公义和平之路，奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kaitinan na misa selang sumupu kilaroy to kainwa cemat laja pina ene saja pasusuin saka nama kaitinan na maka parain to mana warung no ta kama cemat latina na mitetekuan saka nakipakin to manari makaya papusawan papupisu retianuti na ta kama cemas ayakana pasemana saka madi-madi saka no ijo inkan na madungwa ko sinupuan lamuna na pazakatanga mapolat saka mali-mali latina na suliva tu chota kini dawan taja ping an